Welcome to TFRCC TV, the Faithfully Rising Christian Community, a Catholic spiritual content channel dedicated to reflections, masses, adorations, gospel music, documentaries, and more. Our content is created for the Catholic community worldwide. While our platform is open to all, please be aware that the material presented here is exclusively intended for Catholics. We hold respect for all beliefs and do not seek to offend or convert followers of other religions. Thank you for joining us on our spiritual journey. आपले निरंतर विनवणेनं ल्हानवड असर्यांक कर्ण आमच्या गरजे आकांतांनी पावच्या पदवाच्या सांत आंतोनीची वार्षिक महापरब केरेकट्टेच्या लोकांमगाळ पोंशेतांत 2026 जुनाचे 13 ब्रेस्तरा वडा धाबाजान संभ्रमता. त्या दिसा सकाळी 10:30 वरार फेस्ताचे संभ्रमीक मिसाचे बलिदान उडुपी दिएसीसो बिस्प अदीक मनादीक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो भेटयतलो. सांजेर 4 वरार आराधन आनी कन्नडा भाशेन मिसाचे बलिदान शिमोगा दिएसीसो बाप स्टीवन डेसा भेटयतलो. ह्या फेस्ताच्या संभ्रमांक तुमकां हांव बाप सुनील वेगस पोंशेताचो रेक्टर मोगाचे आनी वत्तायेचे आपोवणें दिता. फेस्ताक आजार जावच्या सर्वांक जेवणांची मांडावळ आसा. कुटुंबा समेत येवन फेस्ताच्या संभ्रमांत वांटो घेया. सांताचे मजतीन मेळिल्ल्या सर उपकारांक देवाक अर्घां दिया आनी देवाचे कृपे आशिर्वादांनी भरा. You are cordially invited to join us for the annual feast of St. Anthony's Shrine on June 13, 2024. Feast Mass will commence at 10:30 a.m. Your presence will enrich our community and add to the spirit of the occasion. We look forward to welcoming you and sharing in the blessings of this special day. God bless you.